may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan ko naknaw at dati amom amabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Isaldam ti dagayaw, Maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak ko nga agtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. ay, kasaritam man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No, makarecover kami. Isublimin tumot laang adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagken ko na. Sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman naklaunay, Maray. Dakkel atulong day takada kami no bilang laang. Ay, mabalin ka day ngagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungan ko maanak ko. Nakakaase talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagada kang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan day tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige, nang. Itud ko ti kwarta sakbay nga agflytak. Da kayon ti makaamo ang makisarita no asino man day ta. Ngam siguraduan nyo laang, anang. Nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan! Amok day ta, anak ko! Anya dyan nadamag ko, Ana. Adda daga ngayon saldadakin ka? Adda tang. Daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Ay, diyak mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kayat namanen nga isekrito. Apay ko mga ibagat pa'y laang ti may papan iti day ta asalda. Kawam mo laang ti may tulong mau si kadulpaw. Ay, amom nga raon. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan day ta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumat nga men, naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo ka ni nanang mau, anak. Wentang, ta iso ti mangtid iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaat a kwarta may. Ado pa'y ti aramidek, tatang. Amumutkit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaat mat nga rod no kasta. Amumutan ti ugali ni nanang mau. Wen tatang. Ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak ta amangan no sekreto ni nanang kanyak. Wen,
Di ka madanagan, anak. No, may papan iti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ha? Laglagi pam, ada pinirma Maray. Ay, nawaw. Hawan ka di, Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 tao ti isublay, Maray. Wen, Maray. Amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko kan ka, Maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray. Dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, Maray. Agan-anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay, nanang? Ay, kwa. Day ti jak na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo diyo igasgastos, nanang. Ngamin, ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Wan mo ngamin Asino tinangibaga pakibiyagak ti kwarta, Maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapul nga ulit-ulitem kanyak. Ay, nawaw. Ninhanang mo't. Aywan gayam, ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy, basaem. Naimbag man, tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, siyempre, wais mo da tao Mayat no adda ni kapitan nga agpirma, tapno adda witness, no bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ito kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga min ti anak dayjay a kumarek. Ado ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga ado ti kwarta na dayjay. Iso maglaang ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod, masapolo may sublinto matla adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yaw, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo matanagan, nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata, nag-flight manan ti anak ta, bakit? Ay, nawaw. Kasla di ka na'y ruwamit lakay. May kawak nga raw no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang. Kamat. Un ang mabayag tumanay. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang, ayat adarik na na. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanang. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ang titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laeng may bayad ti kwarta, Melver anak ko. Una nang, tapno saan na nakababain. Makatawan mo't pima ng rayta. Sige. Ta-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalakla ka. Wen, inton madamdama. Tailipas ko laeng ter aramida. Ija itong barangay hall nga isubliyo, tapno adamanan ni Kapitan a witness. Wan, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita min ti cellphone mo, Vilma, bakay. Ti kumarek, lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko kwa na.
Ada nga min order ko abagkin ko na kahit. Isaw, timapan mo alaan. Wine, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, Awam mat siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, when maray, adama ni kapitan na witness. Kompleto mutla ang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni kapitan. When ka di ka madanagan. Amok matkit day, maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y maray. Ijay. Ijay sentro, maray. Ilibri ka. Sigurado ka, Maray. Wan, maray. Siyak titaya, agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo, nanang. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. Adto'y ti litsyon aginatang na. Ha? Ay nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo't iti kumari At apay in-take out yun. Miso mo ti gimatang, saan kumut apinilit anak ko. Ngala, agpalas kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay nawaw, ninanang mo't. At dapay mo't bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakal. Di ka mo't mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay nawaw, anya to'y nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo't nga iti inggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya? Mangan kakit din. Sana day tanagadupay laang asal saludsudam dita. Anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw, awan ti pagdanagaam. Saan atakaw ti nagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakit. Apay? Inaldaw mo't nga agmermerienda ka. At dapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga no na bangles day jayan. Ibagam kit day, no anya ti kayat mo, tay libre ka. Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ayat, da kwarta na. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agore ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw, awan pa'y. No adaman gasgastusek ita, kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikrito na siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito'y naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak tapno makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod ti asawak. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak ka ba'y bayag kasi kadulpaw. Itay paingat. Anyat kayat asawan na ito'y bakit. Agpuno ka man. Na ito'y kada ti bayad ti na salda adaga. Ay, lakay. Iso ka din na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay,
Uwan lakay. Pangaasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw, iraman nakpay iti kalukwam. Ay kasaritak ti anak ta. Naskain, amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay. Pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iswa nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti kabinet ni Nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, naglukon ni Nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli day ta akwarta. Ngam inlimod na laang. Aggagatal tidakulap na amang igastaos iti saan namot akwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti day ta akwarta, tatang. Kasaritak to ni Nanang no agawidak. Ay, naglukon ni Nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem to kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingutan ka di tabilma, kunak man no naturid ka. Sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asideg ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, taasidegan ti anak ta. Noong tanak ngay, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugak-laang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di akwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pangaasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pangaasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipan na nyo iti kwarta adaduma, Nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuha nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnukan ka. Di ka agungaet. Ay, Nanang, pangaasiyo. Saan kayo nga agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawen nga awan ti maawat yung allowance. Nay, kasanungay dagiti masapsapul ko. Kasanungay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga, Nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yu kuma. Di makitan tong ti puraw abuok ko no kwa. Sa anak betlangan ang makapagpamanicure kan makapagpedicure iti makatawan. Basta siya, seryoso ak iti imbagak, Nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasano dahitan? Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadikanyak alakay. Diyak kaya ti aglang-lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kuma iti buok kao. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakad? Ano samon taglang-lang nga apangit iti lasod ti makatawan? Apay nga may na nagturan ka amang igastaos iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Diyos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.